аз санаи 15 июн ташкилоту корхонаҳои хизматрасонӣ ба фаъолият оғоз менамоянд. Ситори ҷумҳуриявӣ қарор қабул намуд, ки дар асоси он аз санаи 15 июни соли равон марказҳои савдо, бозорҳо, меҳмонхонаҳо, осоишгоҳҳо, ошхонаҳо, нуқтаҳои хӯроки умумӣ, тарабхонаҳо, сардарошхонаҳо ва кошонаҳои ҳусн ба фаъолият оғоз кунанд. Танҳо талабот пурзӯр гардида барои роҳҳои пешгирӣ, безараргардонӣ ва ба қоидаҳои санитарию гигиенӣ аҳамияти ҷиддӣ додан шарти аввалин аст. و در همون جمع قرار شده است که با نظرداشت رعایت قطعی طلبات‌های سنیتری اپیدمیولوژی، یعنی که از جمله خیلی گفتیم بهداشت شخصی هر یک شهروند، بهداشت شخصی هر یک مؤسسه‌ای که به این سمت فعالیت میکنند، چه مؤسسه‌ای که خوراک عمومی است، چه خیلی که شما گفتید سرتراشخانه و غیره، البته تمام طلبات‌ها را باید رعایت کنند و اساساً رژه بی‌ضررگردانی را خوب جاری کنند. یعنی که بعد از یعنی که هر یک میجات و دیگر چی باید حتما همین چاره‌بینی‌های بی‌ضررگردانی رو وابسته با یعنی که قاعده معیارهای سانیتری از هر یک انشاءات با البته همون سمت باید اجرا کند و خب باز رژه نقابی رو و رژه قبول میجات رو باید رعایت کند. از حد یعنی که اون جایی که نشست داره وابسته به جای نشست و خدمت رساند، نه اینکه یعنی که در آنجا همه جمع شود. البته جمع شوی آدمون البته کمی به مساعدت میکنن برای اوج این. охири моҳи апрели соли равон оид ба маҳдудияти фаъолияти корхонаҳои мазкур қарор қабул шуд, то пеши роҳи паҳншавии коронавирус гирифта шавад. иҷро гардидани қоидаҳои санитарию гигиенӣ, истифодаи ниқоб дар ин марҳила зери назорат гирифта шуданд. ба кодекси ҳуқуқбайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироту иловаҳо ворид гардида, дар он омадааст, ки риояи қатъии гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ ва истифодаи ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ ҳатмӣ аст. дар сурати риоя нагардидани ин талабот нисбати шахси воқеӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва мансабдорон чораҳои қонунӣ андешида мешавад ва ҷаримабандӣ пешбинӣ мегардад. خیلی که من قید کردم یکی از راه‌های پیشگیری نمودن سیروتی کرونا البته این از بعد نمودن نقاب، رژه نقابی به واسطه یک چند درصد یعنی که در این بقیه بیماری پاس میکنند و انسان خود را از این بیماری حمایت میکند. از خیلی در رسانه‌های یعنی که اینترنتی در خیلی که در شما در همه معلوم است، قطعی تشکیلات عمومی جهانی تندرستی توصیه می‌دهد که به واسطه البته رعایت رژه نقابی البته یکی از راه‌های بهترین برای پیشگیری صورت است. гуфта мешавад, ки дар як моҳи охир риояи қоидаҳои пешгирикунанда назорат гардида, шумораи сироятёфтагон коҳиш ёфт. ҳоло низ риояи қоидаҳои мазкур аз ҷумла риояи масофа, истифодаи маҳлулҳои антисептикӣ ва доштани ниқоб яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ аст. муассисаҳои хӯроки умум низ баъди чанд муддати таваққуф фаъолиятро аз рӯи меъёр идома хоҳанд дод. боз як қарори дигар аст ки бевосита дар самти фаъолияти муассисаҳои хӯроки умум маҳдудияти қатъӣ аз санаи 26 май 2020 تحت رقم 53 یعنی که به طور رسیده بود. در این قرار پورا مؤسسه‌های خوراک عموم نواسط شکل مالکیت نماد خدمت رسانی در شهر نوحه ولایت تا به اعتدال آمدن وضع بیماری سیروتی کرونا ویروس چاره‌های محدودیت گذاشته شده است. علل خصوص تنها در حالت یعنی که خدمت رسانی با خود بردن در بعض مؤسسه‌های خوراک عموم با نظرداشت رعایت طلبات‌های سانیتری اپیدمیولوژی، یعنی که رعایت قطعی پخت و پز، دسترس نمودن محصولات‌ها و به واسطه هنگام خریداری نمودن از طرف شهروندان به واسطه رعایت مسافه‌ای یعنی که به واسطه آنها در نوبت میشن البته رعایت کرده شود. рустам собиров муовини сардор оид ба корҳои эпидемиологии маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ дар вилояти Суғд таъкид кард, ки як моҳ қабл дар як шабонарӯз то 200 муроҷиат бо бемории илтиҳоби шуш ва вируси COVID-19 ба қайд гирифта шуда буд. ҳоло бошад вазъ рӯз аз рӯз беҳтар мегардад. дар ин самт бояд ҳар нафар масъулият ҳис карда нисбат ба солимии худ ва солимии ҷомеа беаҳамият набошад. یا تا 10 روز آخر علاقه شماره بیماران هر روزی به قید گرفته شده روز از روز کم شده ایستادند. بعضی روزها میشد که در یک روز تا 250-300 نفر به بیمارخانه ها بستری کرده میشدند. حالا باشد این نشان داد تا 30
70 از 30 تا 70 پایان فرآمده است. همه این رو به حساب گرفته از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قرار قبول کرده شده است که از 15 ایون با فعالیت آشخانه، قهوه‌خانه، سرسرآشخانه و کاشانه حسوب و دیگر بعضی مرکزهای یا نقطه‌های خدمت‌رسانی برای فعالیت نمودن اجازه می‌دهند. барои беҳтар гаштани вазъи эпидемиология дар баробари риояи қоидаҳои пешбинишуда инчунин фаъолияти мунтазами табибон ва дар шаҳри хуҷанд ташкил шудани маркази вирусологӣ нақши босазо гузоштааст. дар ин марҳила сироятёфтагонро сари вақт аз ташхис гузаронида пеши роҳи паҳншавии коронавирус гирифта шуд. яъне ки баъд аз ташхис мондан аллакай табобат ҳам осонтар мешавад. то имрӯз тақрибан 2000 намунаи молишакҳо ба озмоишгоҳ ворид шудааст ва онҳо таҳлил гузаронида шудааст. ин озмоишгоҳ албатта чӣ хел кушода шуданашро ҳама медонад. бо супориши бевоситаи ҷаноби олӣ ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистону мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ инчунин бо маблағгузории лоиҳаи USAID амрико кушода шудааст. аз рӯи гуфти мутахассисони соҳаи тандурустӣ синну соли осебпазир кӯдакони то 5 сола ва насли калонсоле ки аз 50 сола боло мебошанд. аз ин лиҳоз масъулон аз сокинони вилояти суғд хоҳиш ба амал меоранд ки дар мавзеъҳои ҷамъиятӣ хусусан дар ҳолати истифода аз шиногоҳҳо эҳтиёткор бошанд. то ин дам дар байни кӯдакон сироятёбӣ ба вируси COVID-19 дар вилояти суғд мушоҳида нашуд, вале бемории илтиҳоби шуш дар байни кӯдакони то 8 сола муайян ва табобат карда шудааст. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.